сиздин дуаңызды Аллах Таала кабыл кылбай койбойт. Бирок мен айткан шартта дуа кылың. Эгер макул десеңиз айтып берейинби? Мен суннага ылайык дуа кылуунун жолун үйрөтөйүн. Мен ушинтип дуа кылып көрдүм. Чечилбеген маселелердин баары 100% чечилди. Мага чейинки алымдар, алим мутамаккиндер, табииндер, салафус салихин сахабалар дагы ушинтип дуа кылышчу эле. Жолу мындай. Истигфар айтасыз. 100 жолу. Астагфируллахал азим, астагфируллахал азим, астагфируллахал азим. 100 жолу истигфар айтасыз. Андан кийин Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннека хамидун маджид. Allahumma barik ala Muhammed. Anı da ayağına çene aytasız. Alınızın жетишинче. 10 жол айтасызбы, 20 жол айтасызбы? Айтасыз. Анан ортосуна өзүңүздүн тилегиңизди айтасыз. Аллахым, карызым бар. Карызымдан кутулууга өзүң жардам бер. Аллахым, жубайым ооруп атат. Уулум каза болуп калган. Ата-энем өтүп кетти. Неберем ушинтип кырсыктап калды. Gelиnim жакшы чыкпай калды. Уулум келинчеги менен ажырашып атат. Кызым перзентсиз. Иши кылып бүт баарын керек болсо кагазга жазып алып, тизмектеп күнүн окуң. Анан tasbih айтың субханаллах, анан такбир айтың Аллаху акбар, анан тахлил айтың ла илаха иллаллах. Андан кийин хавкал айтың ла хавла ва ла куввата илля билlah. Баарын айтып бүткөндөн кийин анан салават айтасыз. Баягы эле салаватты. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннека хамидун маджид. Андан кийин астагфируллахал азим. 100 жол айтасыз. Анан дуа кыласыз. Allah'ım, tutkan orozomdu kemçiliksiz kabul kıl. Özün jana paygambar uada bergendey, tutkan orozomdun sıylığın kıyamatta beyiş menen kaytargın ya Rabbi. Men özüm jaman münözdün yeselem, meni oңдо, men tameki tartıp atam. Uşul tameki tartkandığım sebeptü, neveremdi öğün desem al da jirkenip atat. Uğlum menen kızımdı öpköndön uyalıp kaldım ya Rabbi. Uşul Kur'an çıkkan, istigfar aytkan, zikir kılgan tilimdi, ozumdu tamekiden tazalagın ya Rabbi. Maga erk bergin, sabır bergin dep dua kılın bir ay boyu inşallah. Sizdin kılgan dualarınızdan, koygan tileklerinizden bari 100 emes 200% yüzege aşat. Allah'tan atı menen ant içip aytam. Allah'ın atı menen ant içip aytam aytıp koyayım. Eğer de tilengen, surangan nerseniz yüzege aşpay, berilbey kalsa, anda kemçildikti özünüzden izden. Allah'tan izleyin, özünüzden izden. Duanızda ötüp ketken ata babalarımızdı, momun musulmandardı, ağayın tuğan, koşunalardı, sanalah jerdeşlerdi, unutpastan koşuş gerek. Oşolorgo dua kılуу menen bilem. Ötüp ketken aksakal sizin göңүлүңүздү ortup ketken. Su talaşkansız, jer talaşkansız, jana başka nerseler talaşkansız. İçinizde kalıp ketken mi ol jerde ağa bolgan gek sakto. Dua kılın. Ankene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men istiğfara li mu'minin ve li mu'minetin kim bir mümin erkek je bir mümin ayal üçün je jalpı dünyadagi mo'min musulman jalpısına Allah'tan kechirim sorap dua kılıp bere turgan bolsa alamdagi tiri mo'min musulman erkek ayal çoğun kichine ötüp ketkenderi jana kıyamatga cheyinki jaşay turgan mo'min musulmanların sanınçalık sowap sizdin paydаңызга жазылып турат. Bir bilin